Para ter mais novidades, seja inscrito. Blog Fecha Televisão. Makwetu wetu wa Blog Fecha Televisão situ watu wanu ambaye va kuzumu. Baada ya kuzumu makwetu tundipata video vinoda Mr. Murembwe ave kushumba na vantenda masaji wetu wetu shinwashi lazima tuzumu. Bai wako ambaye unafuatilia Manamilo Cabo Delgado na muziki Cabo Delgado bai pagwamo Blog Fecha Televisão kana mana wetu nditango na Mr. Murembwe kupitira kula kwa WhatsApp anditumanyia utishendelea na nitumanyia vyamponi vilota kuida mushu subscribe moli njomba moli na kulu voli mabrada kenga mo Blog Fecha Televisão ni kanali itandi ipatikana novidadi dia wakika. Mr. Murembwe wetu baada ya kuzumuzumu netu ndio na video vyako vya mwisho wako kujela vivele vya asalamu alaykum jadili muda ula wana mazani. Je, mashabiki bako bamanya nyamani maduvala undabajelela shintu shusho tangoloni undabajeleno vidadi yoyoe au galindi nyamani. Asho Murembwe doni valindili moto na sexta-feira yani mwezi wao na sexta-feira ni kujela magoma kubilingananga yani valindili moto wanguloto kujela wo yani moto wo yani kwa kila mwana loto kutepa mwene. Baada ya kuleka magomala atulota kujela bai mundona mene mundona lanji andi kachana do che yani magoma yani aloto kuinjile ne yani kunyekwa province ya Cabo Delgado. Mr. Murembwe vanu wafuatilia Manamilo Cabo Delgado na muziki Cabo Delgado mbona kenga vandalota poi na mene bamanyi. Je, Mr. Murembwe wako vala kwa dilipo Montepuez au lipali likaje la waleke manya ukauka Montepuez na ikala kweli yani kushai district Makomia ni kwa nguvu la kwa didinango hapa pantipo hapa yani ndi wiki ile kenga pakaya. Bai wetu wa Blog Fecha Televisão kulambalela poena meni Mr. Murembwe pa kuigwa majibu lako na pa kuleka muda wako kutijangula wetu wa Blog Fecha Televisão. Je, uvopa nitengashane mashabiki vako na vano ambaye vakopo yari wako muda woye valota wako madengo ukana mushu nango ni kulambolela kwa inafasi wangula kadiri beniteti madengo kengala nguka na mushu nguli utanga doni province Cabo Delgado nangu wanao wananguja inkono wangu poyari madengo kukola yani wanao waidope madengo ala aidopele Cabo Delgado kama ni madengo yani atutajidi wetu tuvanu katika province yetu ya Cabo Delgado na tulivika tayari kinga wetu uti wanao wangulola nangu na wangu poyari nangu yani nikuopa yani lina radio na mtimashi wa kukulupilika wanao wanadobe nangu kungwa poyari asho. Bai wetu nelo tungumaili kilapa tungulamba le poena mene Murembwe pakuleka muda wako kutinyangula wetu wa Blog Fecha Televisão ikawa kinga mashabiki wako bandalota kumanya sini shosho kupitila kwako wako bai tundahuja kavili na tangola na mwako Murembwe. Asante nangu nikuna ila menitete na mashabiki wangu bai tundakojana sexta-feira. Ashu Fecha Televisão.